Haleluya. Amen. Mimi data tangira yose barashimira Imana kubana. Ndugu akianza nishukuru Mungu kwa niaba yenu. Ndugu hata kwa niaba yake. Haleluya. Amen. Bwana kwacu ni bwiza. Ushiriki pamoja kwetu ni nzuri. Ni baraka. Paulo yabibwiye Abakorinto mbese iyo muterane hamwe bigenda biti. Paulo akawaambia Wakorinto mkishiriki pamoja je inakuaje? Shimira Imana ko turiho tugabana umugabane tutazakwa. Tumeshukuru Mungu ya kwamba tunachangia ile taji ambayo tutanyang'anya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muvandimwe atubwiye ko isezerano rishya, ndugu ametuambia kwamba agano jipya lihera mu mumuzuko, inaanzia kwa ufufuko. None se ko ari we wavugaga? Yeye ndiye alikuwa anasema ile twabwiwe muri Matayo, yale ambayo tumeambiwa katika kitabu cha Matthew, abaha umutsima alipowapea mkate na vino ng'umubiri we n'amaraso ye kama mwili yake na damu yake. None se ugusezerano rishya ryari ryasohoye? Je, agano jipya ilikuwa imetimia? Uko ari ubwiwe wabivugaga ya kwamba yeye ndiye alikuwa akisema mwenyewe. Haleluya. Amen. Nyamara isezerano rishya, lakini agano jipya tugaragarijwe ko tumefunuliwa ama tumeonyeshwa turi kumwe tuko pamoja. Haleluya. Amen. Ni mumuzuko kubera iki? Ni kupitia ufufuko. Kwa nini? Uriya wavutse ku mubiri, yule ambaye aliyezaliwa kimwili, abyarwa n'umugore na akazaliwa na mke, akura atwarwa n'amategeko, na akakuwa akiwa under law. Urumva yari ubwo bwose yari muri ya shusho y'umuntu. Hapo alikuwa katika image ya binadamu. Wari tutarahinduka umwe nawe mu mwuka, bado hatukuwa tumekuwa mmoja kiroho. Kuko isezerano yari kwa risohoreza twebwe, ya kwamba agano alikuwa akitimiza kwa niaba yetu. Nti yari kwa risohoreza, hapo ametimiza kwa niaba yake. Abantu bazasagaho Kristo yari ko akora ibintu akabimenya akabirangiza akabaratsinza akagenda. Watu wanafikiria ni kana kwamba Kristo alikuwa anafanya kazi na anamaliza akaondoka. Nyamara biriya byose, lakini hayo yote, uriya jambo wahozeho w'Imana, huyo neno ambaye aliyeishwa wabaye umubiri, ambaye aligeuka kuwa mwili akabana natwe abantu, na akaishi nasi watu. Turi kumwe. Haleluya. Amen. Kwari ugusangira natwe kuko tubibwiwe mu Baheburayo, ilikuwa ni kuchangia nasi kama vile tumeambiwa katika Waebrania. Haleluya. Amen. Byose reka tubisome yote, acha tusome hayo. Abaheburayo, Waebrania ni anahavuze mukari mwene data, hata ndugu yangu ametaja hayo. Kabiri, Waebrania sura ya 2:14. kandi nuko rero nguko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abona uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Turi kumwe pamoja. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse ububyaro wa Aburahamu. Haleluya. Nico cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Isezerano rishya rero impamvu ari riri mu muzuko, agano jipya sababu tunaipata katika kufufuka kwa Yesu, nuko gushushanywa natwe kuri byose, kulinganishwa nasi kwa kila jambo, bwari uburyo bwo kuza guhana cyangwa guciraho iteka icyaha. Ilikuwa ni njia moja ya kukuja kupunish dhambi. Urumva mbere y'umuzuko icyaha cyari kitarahanwa,
Before ya kufufuka dhambi ilikuwa haija, twari tukiri icyaha. Sisi tulikuwa bado ni dhambi. Ubwo rero nawe yahindutse kuba icyaha. Hata mwenyewe aligeuka kuwa dhambi. Yashushanywe natwe kuri byose. Amebadilishwa kama sisi kwa kila jambo. Noneho amaze guciraho kamere y'icyaha iteka ariko kuyibamba, baada ya kuhukumu dhambi, na hiyo ni kuisurubia, kandi tubambanwa nawe, na sisi tukasurubiwa pamoja naye. Haleluya. Amen. Mwene data arangirije avuga cyangwa ahugura abaririmbyi ati muje mumenye ibyo muririmba. Ndugu amemaliza akiambia waimbaji hata kutunga nyimbo zenu. Muri mkuona ko turirimba ngo yarabambwe turabambura. Tunaimba amesurubiwa na sisi tukatolewa kwa hiyo msalaba. Ntabwo ibyo biva kumba. Hiyo haijatokana na Mungu. Byanditse. Imeandikwa wapi? Haraho twabambuwe baba pastor. Kuna pale sisi tulitolewa msalabani nyinyi mapasta. Ahubwo twabambanywe nawe. Bali tumesurubiwa pamoja naye. Ntabwo yabambwe ngo twebwe tubambwe. Hajasurubiwa nasi ndio tutolewe. Twabambanywe nawe. Bali tumesurubiwa pamoja. Twapfanye nawe. Na tukakufa pamoja. Haleluya. Amen. Noneho mumuzuko, katika ufufuko duhinduka umwuka umwe nawe. Na tukageuka kuwa roho moja na yeye. Haleluya. Isezerano rishya rero ryasezeranijwe riba rirasohoye. Na agano jipya lile ambalo lilikuwa limetajwa likatimia. Wa mutima w'ibuye ubukuwe. Na ile roho ya mawe ikaondolewa. Duhabwa umutima w'inyama. Na tukapewa moyo wa nyama. Murabizi ko umutima wa kamera ari umwanzi w'Imana. Unajua ya kwamba roho ya nature ni adui. Tushobora kwizera, tushobora kwemera. Hawezi kaamini hata kukubali mambo ya Mungu. Tuzukanye umutima wari muri Kristo. Tulipofufuka na roho ambayo ilikuwa ndani ya Kristo, wizera Imana, ambao ni roho ya ugandukiye Imana, ambao ni roho ya kumtii Mungu, nibwo twabazwe kuba abana b'Imana. Hapo ndio tumehesabiwa kuwa wana wa Mungu. Ariko mbere y'urupfu, lakini before death, ariwo musaraba, which is the cross, twari tukira abana b'Adamu wa mbere. We were still sons of first Adam. Twari tukira abana ba kamere. We were still sons of twari tukira urubyaro rw'incira. We were the nation of a snake. Turi kumwe? Ha? Mwumvishe Isezerano Rishya? Do you understand about the new covenant? What is it? Haleluya. Amen. Nicyo kibazo twari dusa n'abasubiza abantu bibaza none se nyine ko ari Kristo bari kuvuga ngo uyu ni umubiri wanjye aya ni amaraso yanjye ni hamwe bebe ndataza tamugora benshi. So tulikuwa tunataka kusisitiza hiyo ambayo erega yarataramenwa. Hapo alikuwa kabla asulubiwe, ama umubiri wari utarashenjagurwa, na mwili yake ilikuwa bado yari kwafuruje na kuba, alikuwa na tabiri yale ambayo atakayo. Turi kumwe? Ni nacho gituma abantu basigaye ku migani, ndio sababu watu wamebaki kwa hadithi, bashikira ikingero zavugaga, na hawatuwezi kutambua kile kilikuwa kinaongelea. Zavugaga Isezerano Rishya, hiyo ilikuwa inaongelea kuhusu agano jipya. Haleluya. Amen. Mu Rwanda nigeze kubona abantu bapfa udukombe. Rwanda huko watu wamewahi kuwa na shida juu ya vikombe, ngo bamwereye kuri twinshi, ati wametumia vikombe mingi kwa kunywa meza moja. Yesu yaranyweshaga abigishwa kuraka, na Yesu mwenyewe alikuwa anatumia kikombe moja na mtume. Ngo rero mu butumwa babugoretse, na hapo akasema sasa injili wameweka kombe. Inyamara ico yavuga kile alikuwa anasema cyasohoye mu muzuko, hicho kimetimia katika kufufuka kwa ubugingo bwiwe bwahinduka bwacu, ile uhai wake imegeuka kuwa. Abakolosai 3, Wakolosai 3 murongo wa 4 aya yake ya 4 aravuga ngo nuko rero bwari we bugingo bwacu, nasema yeye kama ndiye uhai wetu azerekanwa, na huyo atafunuliwa, azahishurwa, na huyo atafunuliwa, duhere ko twerekananwa nawe ili na sisi tuweze kufunuliwa naye katika utukufu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. None abantu na watu leo barachari mu isezerano rya kera, bado wako huko kwa agano la kale, ndetse barachari mu nyigisho zishushanya Isezerano Rishya, na bado wanahubiri injili kama picture. Abantu bakibanda ku gakombe no ku kagati, watu bado wanaangalia mkate na kikombe, kibashikire ubugingo,
lakini hawezi kupokea uhai, ari ryo sezerano rishya, which is the new covenant. haleluya, Amen. haleluya, haleluya, Amen. babwo gukoranirwa kwacu kuri muri Kristo Yesu. Tumeambiwa ya kwamba kusamehewa kwetu ni katika Kristo Yesu. Ubwo Kristo rero yabaga icyaha, Wakati Kristo Yesu amekuwa dhambi, yakiriyeho iteka, na amehukumu, arabambwa, na akasulubiwa, akiraho icyaha cya kamere biteka, na akahukumu dhambi ya asili. haleluya. Amen. Icyo gikurwaho iteka, Hiyo na ikaondolewa forever, haza kubaho umuzuko, na kukawa kufufuka. haleluya. Amen. Tiyazuka wenyine, Na hakufufuka peke yake, azukana na bene se benshi, na akafufuka akiwa na ndugu zake wengi. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Naha naho hari kubazwa ibibazo, kwese none ko handitse ko amategeko yanjye nzayabashira mu mitima, ko havuga amategeko. Watu wanajiswali maswali, sheria zangu nitaandika kwenye ati mioyo. ko muvuga ngo amategeko namna gani nose aho wavuze ngo amategeko zashira, Huo mnasema sheria namna gani, lakini inasemekana sheria nitaziweka kwenye mioyo. nyamara haya mu Baroma harabigaragaza kuri Lakini 8. ukisoma Warumi 8 utaelewa. Nuko noneho bari muri Kristo Yesu, Wale ambao rero bari muri Kristo Yesu ndateka bazacira, wale ambao wako ndani ya Kristo hawana hukumu tena. kubera iki? Kwa nini? Gatuhasome Abaroma 8, Waroma sura 8 mstari wa kwanza. aravuze ngo Biblia inasema, nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ndateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Turi kumwe? Itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu, sheria ya roho ya uhai katika Kristo Yesu, niryo ryambatuye, hiyo ndio imenikomoa ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. utumwa wa sheria ya dhambi na kifo. Amategeko 10 yagaragazaga ibyaha ndetse bizana urupfu. Sheria 10 zote zilikuwa zinaonyeshana dhambi na dhambi ambazo zinaleta, ariko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo, lakini sheria ya roho wa uhai ndani ya Kristo niryo ryambatuye ariya mategeko azana ibyaha ndetse ibyaha bikazana. Hiyo ndio imeniset free kwa hizo sheria ambazo zinaleta dhambi na kifo. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu, Sheria ya roho la uzima ambayo tunapata ndani ya Kristo. haleluya, Amen.